Sobat ma, hubat tahaganupan, kuliah na hinahulungan ni Tuhan. Bani nasi holi pukah kita, lahwat tasadarion, diang mapasir-sir kita dirita, laho mancalo tadah partonduyon na humbani Tuhan ta, halanyai, martonggo mahita. Parsakon hamahanami marhite hatamu Tuhan, bani nasihol pukahon nami, lahon nami sogoton. Ay hatamu indo gogo kuban nami, laho manguduti khorja nami. Ibagas Jesus Kristus kanami martonggo. Amen. Uria na hinarga ni Tuhan ta, hata ni Tuhan nagabi renungan hubata bani sadarion, ayman na tersurat bani buku pangukapon bindu tolu ayat 10 sada, sonon matar surat ijai. Barahma auro, jolom hamma na dong bamu, ulang dong na membuat sortalimu. Si berjai madasni. Kita akan lupa na hinahulungan ni Tuhan ta, sahalak tokoh na margoran Paul Stolz memperkenalkan sada teori baru pasal kecerdasan, ayman na ginoran adversity quotient atau kecerdasan mengatasi kesulitan dengan mengubah kesulitan menjadi peluang. Menurut Stolz, kecerdasan emosional sonai age kecerdasan intelektual lamber relevan gabe onjolan laho merayat kesuksesan. Halani bani kenyataan ini menurut Stolz, sahalak na cerdas secara intelektual, somnai homa age secara emosional, gati mendapatkan kegagalan. Terlebih sanggah mendapatkan tantangan atau kesulitan na bertubi-tubi. Halanyai, kecerdasan intelektual, sonayagi kecerdasan emosional, maningon ipadu padankon, pakon kecerdasan adversity. Aido na mambahen ia boy mampu mengubah kesulitan gabe peluang atau kesempatan. Selanjutnya, menurut Stolz, bani teori kecerdasan adversity on igambar nido pargoluhan ni jelma on usi songon sada pardalanan mendaki gunung. Bani proses pendakian panjang janah na melelahkan on, jupah do hinaotik ni tolu tipe atap karakter ni jolma. Na parlobi aima tipe quitter, orang-orang yang berhenti. Aima si dia namiktor menyerah, sanggah pajupah pakon tantangan. Tipe on, gatido isobut tipe pecunda. Napa dua on, aima tipe camper atau orang-orang yang berkemah, camping. Aima si dia namukah ni semangat. Namukah ni berusaha mendapatkan tantangan. Tapi dokosi ganjang dokah tantangan on, lang sanggup si dia mengelola tantangan-tantangan naroh ai, dok ni gabesoh itongah dalan. Jana tipe na patuluhon, ay mga tipe climber atau orang-orang pendaki. Tipe on ay masih dia na pantang menyerah. Si dia na tetap mengelola tantangan gabi peluang. Anjaha si dia na bermental juara. Menurut teori on, si dia on ma nadas bani ahana ginoran kesuksesan. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta, banihatan ni Tuhan segoton hubata, ipabuado bahwa goluta,
ay maguluh na ibagas pay maimahon hagugok ni hamonangatta marhitay parroh ni Jesus na padua haliho. Nangibotoh kita at tigan dumasa ay. Tapi na pasti bagay do namasa ba ni guluh taon ibagas proses penantian ay. Proses penantian ay bapay nang usido songon sada pardalanan, usido songon sada pendakian na ganjang, anjahan na mamorluhon pribadi bersosok atau berkarakter climber. Ia na pantang menyerah, anjahan na mampu mengelola segala tantangan, segala hambatan bani kuluhon, anjaha na bermental juara. Bapak inang masih iporluhon pribadi na berkarakter climber halani sortali hamonangan na dok ipasirsir Tuhanin hubata rado hape maluah. Ay wido kuasa na sihol membuat hamonangan ay humbata. Bani haganupan iyanan, bani haganupan panorang itipon ni sibolisin doham. Alani sihol do ia membuat sortali hamonanganmu, sortali na do ipaondos Tuhan kubamu. Rodo simbolis membuat ai marhitay kesulitan ekonomi na mandorakham. Marhitay parnaburitan. Rahoma marhitay persoalan rumah tangga. Rahoma marhitay pergumulan itongah-tongah ni parhorjaatta ijuma ikantor rosibani iyanan nalegan. Tapi radohoma roh iya marhitay malas niuhur na roh kutongah-tongah ni guluhmu. Halani raduh si batahi taman lembang, sedo halani tantangan atap pusok niuhur, tapi justru hinorhon ni malas niuhur na jinalota. Halanyai bapainang hita haganupan, lahomamukah horjatta sadarion, diarma ase ipatotap kita uhurta, jolom hita masortali hamonangan nadop ondos kubatta, ramotma bail hita ai ulang das mago ibuat kuasa simbolis. Bani haganupan tantangan ulang rahita gabi pecundang. Jadilah pejuang-pejuang iman yang bermental juara. Bani ganupan persoalan rapkon Tuhan mahita. Kelola hita matantangan ai gabi peluang. Ulang gabesoh kita itongah dalan. Tuhan ma narapkon kita sadarion. Amin. Martonggo mahita. Sa itotap mabubayham hanami. Asiman ramot kon hamonangan na dok ipasirsir hamban nami. Pargogoy hamahanami. Gabizol man na setia na sabar. Berkarakter pemenang. Ibagas Jesus Kristus jalo hammahanami. Amen.